Pamirsa anutin purwa dresta umat Hindu sane pacang ngemargiang upacara pancayatnya statu matur piuning ring pura kayangan jagat. Silih tunggalnyane ring pura pusering jagat Pejeng Gianyar. Sekadi sane kemargiang oleh umat Puri Agung Kedisan Tegalalang. Pura puniki kauningin pinaka titik nol pusat pemerintahan Raja Bali kuno. Rauhe mangkin taler kedadesang titik nol nyane Indonesia ring ibu kota negara. Pura pusering jagat Pejeng akeh madrebe kaunikan. Silih tunggil nyane kewentenan pelinggi Ratu Sakti Panjaring Gumi utawi pusering Gumi. Manut jero mangku gede pura pusering jagat Dewa Putu Bagiana, pura inucap pinaka pusat pemerintahan Raja Bali kuno utawi titik nol Gumi Bali. Umat sanema duwe karya kepasti kayang nunas wara nugraha mangda pemargin karya sida memargi antar sapisana nunas tirta sudah male santukan ide sesunan ring pura puniki pralingga siwa amangkurat. Penglingsir Puri Agung Kedisan Tegalalang Gianyar I Gusti Ngurah Putra kesarengin Gusti Ngurah Oke Mausang inggian tetujuan Puri matur piuning pinaka edan upacara maligia ring Puri antuk puncak nyani kemargiang tanggal 13 November warsa kali tali 24. Upacara matur piuning sampun kemargiang ring abulan sane lintang ring tambis samian pura kayangan jagat miwah sat kayangan ring Bali. Kaping untat tangkil tur matur piuning ring pura pusering jagat miwah pura Samuan 3. Tetujuan nyane nenten jetios mangde karya sida memargi antar skala miwah niskala saking waranugraha ide betara makekabehan. Pajang adakan karya beligio ring Puri Kedisan ring pinanggal 30 November tahun 2024. Dan iki titiang meligio angin putang ngelinggiang nanti titiang berdubena lingsir papah titiang sarang ibu sarang tuka dan dumugi labdo karya dan sida-sida dindon. Makin matur piuning ring pura-pura niki. Kerinin nantok titiang nunas napi wasani galah ring hidup randel apun getan ke tangkrej kemargian pemiut matur piuning ring pura-pura sejebak Bali. Menika namangkin niki sampun sane pating muntat melanturang ring pura Samuan 3. Berapa sawo sane jagi ngiring atuh? Napi Sementara sawo do sane puspo tan yeah, sawo puspo antah sawetara produk saking negara saat niatui podcast. Anut saking daging purana pura pusering jagat Pejeng inggih punika pusat jagat sane kapercaya witning gumi ring sajoning kauripan. Suwece Bali TV.